So hello bara ngadai ba jike tementa ini ya penyan yakin ki jingkli ki bulan kam nam ta kane ka exam Valentine's Day. Em ka exam post klinar mo bala pelong daka district selection committee is khasi hills district la khat sau trik mo nostrai pikan mau khat sau trik kedan ki exam sakan mau man like exam mde tang chi apply dai ban hab like exam pinyo ki kam jum pi mo okay te exam kan dai ngan chu anta trai kan dai shis pa mak mo ko shis pa tli ki jingkli na ba hal mit kat la tho kapor du khnai ye du ko be ye mo namar men last time kata men o arajar pusa banai ko em ni tho exam san phau mak sikan tam te men ta kai pot kan ta de trai shis pa tli ki jingkli men ha to san phau tli jingkli men ta shis pa tli jingkli mo te to ni sedang nama okay te katepik kabangin ningkong do ngan kabangin nyepet kadai ka national symbols hakin kasing ngela binong kasyap kisyap mo kisyap jang kari India jengi national mo te ngani ko kadai ko ni u national animal mo ni jabak yewan ka jingli what is the national animal of India te ka korek sa kadai Royal Bengal Tiger mo Royal Bengal Tiger te petip kadan ko ka national park kabla dedicate kerpang hak belari ya uniu Royal Bengal Tiger kata keting kan national park kadai keting juga kadai Sundarbans mah Sundarbans Sundarbans National Park mah hanya national park em kiri kerpangnya kini ki Royal Bengal Tiger te kan kai pet kan ni ka Sundarbans mah te kan ni ka Sundarbans em mongan itu kanai pi mah te okay ini sedang nama te kini kawak gangga jung yem kawak gangga pitip kedai ka national river mah kedai ka national river mah kawak gangga kedai ka national river te kini kawak gangga ai da kalapoy ha West Bengal em kini West Bengal mah example mah West Bengal te kapia art likitanat mah kawai sekalian kawai sekaman kawai kan lebih direct sya Bangladesh mah kani kari Bangladesh mah te kani ka balik sya Bangladesh kala kateng nak jengka ka kateng jengka kadai Patma mah kani kala ada nak ka Patma te kani kawai pat ka kateng nak jengka kadai ka Bhagirathi an Hooghly River mah te apa ni te nang takadan sakani kawa pat kabawan na Arunachal Pradesh na Assam mo kani kadai ka Brahmaputra mo te kani ro ka tu chi Bangladesh kani mo te da ka apa Bangladesh ka kerteng jang kani kala dei na ka Jamuna te kani kawa kaya kenduk lang bat kani ka Patma ka beri ka gangga mo ha India ka gangga da kala Bangladesh ka kerteng ka Patma te kia kenduk lang bat ka kerteng jungki da kia kenduk lang ka kerteka Meghna 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 mo te lara kawan kajingli what is the Bangladeshi name for Brahmaputra it is Jamuna and the Bangladeshi name for Ganga it is Patma te kani ketu jungki kini kitu chakaduriau ni tinggi ang biduriau mo tambah English tiki angka Bay of Bengal mah ka Bay of Bengal kani ka Bay of Bengal di dah tu sini em kit form kani ka delta kan kini ki form ka delta kan ka delta mah kani ka delta em kani ka delta ka berenang ni ka ba ka drain ka na kani ka wa gangga na kani ka barang terang kani ka wall largest delta takadapi kai kating ka Sundarban National Park mah namar kani ka Sundarban em kani ka wall largest delta mah kani te daki ang wall what is the wall largest delta then it is Sundarban okay na try pila kani kadur ka papi ni kani ka Sundarban mah kani kadur papi ni kani ka Sundarban kani kapala kani ka national fruit the national fruit of India is mango mah sok peng mah te ni basau di ka national flower the national flower of India is lotus mah saya kan bawah gini mah lotus te kilapan ki what is the symbol of the Bharatiya Janata Party or BJP te ka symbol jangka
political party BJP day lotus mah lotus. Okay. Te kani bahasan ni kani ka national reptile mah. Ka reptile di gitu ki marat mo gitu ki marat bapar kana kung gitu. Gitu ki cold blooded kyong ya reptile ki cold blooded kuma yo besen dem cold blooded kuma day ba kasnam ki ka ta kan. The national reptile of India is king cobra mah. Te kawan sakani ka national aquatic animal mah. The national aquatic animal aquatic komod ka mah. Kanu kebedai pas sedang nak aquarium kemudian biji pang ka kana aquarium ka baca ka babu ya kidok ha dok penat mah. The national aquatic animal dek adai gangatik dolphin. Ni dolphin em ini udah nak kawa gangga mah. Kawa gangga ki orang ka holy river ka longest river in India mah, longest river in India, not in the world. Nama mereka the longest river in the world day ka Nile mah, Nile. Okay. Tuan so new national heritage animal mah. Heritage kadang kecil perpi mening ang national animal day Royal Bengal Tiger te national heritage pun pada ba sakan mau kan heritage mah. Heritage national heritage panang akatin kasing so la patai mo dan basyuk la ben omit bade kajing sakan mau ka tradition ka history mo gini dan national heritage animal of India is the Indian elephant mo Indian elephant kan mau te dan so new national microbes kede gitu ki kilang ki bakteria ki virus mo bakteria ki fungi ki gitu ki berberit ki ba pimio ide ki malajang pindon kami yang microscope. National microbes of India is Lactobacillus delbrueckii mo te uniu Lactobacillus delbrueckii dei wapan yo jemarai pi mah uni lapan kami hakaban thao ya kai yogurt kadoi kana ko to bayo na kadut ko basni ko to ki thao doi na ko to takadau ne uni udah paham dei basni ora punya marai la ya punya jempang la ya pi da pi lang mada pi ba ko to kai yogurt kin mah. Okay, tim tangi la poch paganika national river mah. Te kani national river of India is Ganga mah. Ganga kabdai ruka holy river mah. Holy river. Deka pitip kaleng jong kani ka Ganga de kan no. Kaleng jong ka dei arpusan kilometer mah. Arpusan kilometer. Arpusan kilometer. Mah. Te nanta anuan sa uniu national tree day Indian banyan tree amongan pen iya pi ulang kumnon kade kadur ko pi ini kade kadur jong ne banyan mo ne banyan ne de kan ma ko to kapan sehat sangi si long kum ka dar version ong tembak ki dekhar padam kidon daga ni kapan sehat kin ki set isong hang ne try jong ne uding ki sia tai spang ki kam jong senang kono perkat jam kono banjit thamai gini ki pan sehat mah tang la boy sakan ka national anthem mah ka national anthem jongi ke ka jana gana mana adhina yakka jaya te subu dade ba kirwai kani ka national anthem pihak ban yeng mah baron boram ni kani ka national anthem mah te kani ka national anthem jana gana mana atau dau Rabindranath Tagore uni udah first Indian twin Nobel Prize ngot nong India ban kong ditamban yo ya kanika Nobel Prize in the field of literature kumut hakatau katar kan mah Nobel Prize mah ini saya discuss pak siapa kini hakoi pat video kapan ya keren siapang kibaya ya kini Nobel Prize mah nomor labon bah bayo Nobel Prize India jengi mah ti tangin poisa kanika national song te ka national song jengi kadika Vande Mataram te piti mana ben batho ekani Vande Mataram batho ini deu Bankim Chandra Chatterjee mah sakan mau gini PJP Kulmar mo kani national anthem de batho Rabindranath Tagore national song de batho Bankim Chandra Chatterjee te kani national flag kadai tirangga mah national flag dai tirangga kemudian tu ka lai teli karong ken kala majengi kani ka dur ka pi ini kani ka national flag pi kani ka de karong saffron kani ka white
kani ka green mo ti kani hapdeng kani ka shakara ki mo kani shakara pi ini lan ini idan arp south limo ini idan arp south limo sakan mamo ada kili te mentangin poi sakani ka kan national sentence te kani ka national sentence ka national sentence kumun ka contain ka ba ki ong ka national mo long ka sentence kan kani ka satyamif jayate satyamif jayate te kumun ayu satyamif jayate satyamif jayate kani satyamif jayate kumun truth alone triumphs kumun akatin kasi ngila banong ba kahok bukan doi ka sapau mo hani ka kadi kahok kan kaban job mo tang kahok ka tang da ka balai da ka bahok ngila ban job mo kani ka jumut je kani ka contain mo sampai jangan ada ngabakalar mo apa diang kani ka national calendar pat ka national calendar jengi kadi ka saka calendar kani ka Indian national calendar kadi ka saka calendar hakaba ubanai baningkong jang ubanai India di chaitra mo chaitra ti kani dan kasngi jongki kadi kasngi ngi ong siningkong ki paring ki ong Sunday ti kini pat ya kasi ngi ong sing balai ki pat ki ong ki paring ki ong Sunday kini ki Hindi pat ki ong Ravivar Somvar Mangalvar Shukravar kumta terma pitip kaprathai ka follow ka kalnar jongka kapratem sakan mau ni pen kam makani follow ya ka Gregorian calendar mah follow ya ka Gregorian calendar mentangin poi sakani ka national currency mah currency kemun kadai ka pisa mo de ka currency jongi kadai ka Indian currency mo lani among apa ni kisah jong Indian national rupees mo de shitingka kemun kemudian shiting ka India ngapa kelama ama si dolar bisa paring mah ka dolar de ka currency jong ka US de paring USA si dolar kai ka ju ban khandai phau pon san phoi tingka mah khandai phau pon san phoi tingka mah chubu da pidan si dolar de pilai hakajaka exchange bisa mah kum habang trai pin sia khandai phau pon san phoi này hả san wei kim ju ong san boy ki ong khandai phau pon san wei ma sakan mau kini ya bisa kan bi pi ong 90.51 rupees 90.51 ma sakan mau kini kawan sakani ka national sport kani ka ba dan kambahan amar ya pi klet ya pi ai cricket ma ya pi kan mau ba ya ki jong usashin ya pi ong usashin yu dhoni yu kohli dari ka national sport jengi ka dei ka hockey ma kan mau ba hockey de ka to ka ti đầu ding ma đầu ding kana bat ka ball ka to dan ki gol dan ukol ki par arut hakau hakau ka tim ka dan kat bengot ki player ma ka stream hi bat ka football tama kan ni bat ki ati đầu ding ke nyam de ba la ka jat ka hockey ka tim ka Indian hockey team jengi ka dei ka most successful nation haka Olympic ken most success ma long ban la kai Olympic ken namar ba in Olympics piti balai amon oi pi namar kalayo adu pratliki gold medals ma pratliki gold medals komon pratli na du mensyua ken du sedang ka Olympic long kam ka idea jengi kam participate mo mas sedang ka Olympic ka participate pat dengan bakala hakis nem ka kandai arpau ma ka kandai arpau ta aja para gold medals ma de dang mana kan ero ma dang na kani how rajar arpau Olympic bat rajar arpau sao kayo ya ka bronze medal ma kayo ya ka bronze medal kani dekat men mo day women ka men's team Indian hockey team mo ajar phau kitip long Olympic hai kan mau hai kani dan kam ajar phau đấy hat Tokyo Japan mo Tokyo Japan de ajar phau sao pat kitip long hai ajar phau sao padam ajar phau sao kalong ha Paris had the love capital mo Paris France sinong jong Kylian Mbappe dementa gin poi sakani ka national emblem ka de emblem komod ka shap entah the national emblem jong ka region gi de ka lion capital of Ashoka kani de ka national emblem jengi mo kani Ashoka de us im wadi we us im ki us im bakrau
Badai naka kingdom jong ka lani ka empire jong ka Maurya lani Maurya mah. Ukupa jong udai Bindusara. Sakan mau ni mah Bindusara. Upa e jong upa udeu Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. Maurya mah. Te no Ashokam. Kadang kani ka Ashoka pillar of inscription mah. Ha Sarnat mah. Sarnat mah. Kani ka yang ni kani kadur. Kani ka belong kumu. Tawar ni we. Kani badan. Hani kilaban clear pina mar. Ngalap teng par batho exam Mpsc kili. Dan keno teli kilayan nani sing hani ha Ashoka capital. National emblems ni dan Southly mah. Southly kilayan. Amang tau ni pau. Dan Southly kilayan. Te dan ru lion gimana ni kemudian di lion bull deu masih cenderang ni umurnya yang aku tahu bull deu masih cenderang kinde nang ta badu kulai mah daki keli dan kena hujat kimarat aneh atau Ashoka capital dan South Kimaran mah tadagi keli kena teliu lion ane using dan South liu lion mah tinggal ajan poer tat saka bokut mah hakba mentangin pej sau ni last tu mah kani mah national vegetable tinggal tibi dei jor pej bam jor ne bam jor ba mo ban ba ki skin jeng pi mah national vegetable dei pumpkin dei patau mah tibat kani ka ode of allegiance mah Ode of Legends kan ka ode ka dei ka jing smai ken ka Ode of Legends dei ka national pledge mo kan ka yang na mentang ni ka dei ka national pledge jong ka India jingi hak bong India is my country komut ka India ka dei ka ri jong bat barok India ki dei ki para sendang bat para kan thai jong mo bat barok kinong India mo na e jela kari sa kan ma wala landet ya gani mo lem kum tai pin si chabe na nari India jangi pisab len ya Pakistan sorry bro I was just joking tapi dan kami kan mau ikini ka national pledge mah pihak ban lai belum malah yang nomor kila benong India is my kan kila ban kli ka start ka national pledge jangi kumno pihak benong India is my country bat kakut kumno Jai Hind mah bat kakut pecere kakut dei Jai Hind mah te da kumne hi ngan pen kunno ya kan ka videos janga khoblai sibun na di baji ke you can do it